Kacang sini lah, Lok Sabha election apa? Kacang sik, apa? Di sini. Kacang sik apa nggak political party dengan kaya dulu. Mana individual kacang sik pesan makluman. Nona bangga parti tu kacang sik itu pemilu. Apa yang ini dah tu ada duplik lo, wrong group itu, lepas tu claim kontrak smart, penceng lo. Kita video klaim tu mana ada itu mana kerana asal dari dia tax nanti su khajana nanti su penjenglo muhatar nanti su penmunit tu body language kelang kan dapat kecil kecil kan pen kelang ateng pulau ten tu mah preparation ateng pensi kampen ni pon mong Kedamtang ningkan ko ane lapuson kesang don Kongres parti nal tuma parti dulu sinon peneng labang so MP election pen bang nal tum ke haije panang ring thetan na son duma do ang ring ketan do bukan ni lithan muni dah tu kecil kecil kan pen dapat body language sorry meeting pen kecil dor kasi muni tu yang pulau mudi ki pu ache din ni tum kan kiwan jip buat bangke non bangke ekama kasi akang ani akang ada ni sonde ko sanse keciwan su ketuli ma bang su ni tum ga komuniti bagi klaim kedang pot dulu tante nale tum Kongres aya parti yang sinon MP election haidet pulu tante hemprek aparma nale tum pacun pivek jima la daga long hicok jam inilah nona bangke PCC tum dah pupo lapen SCC dah pupo lo lapen ha BJP tu mana nengi bom lo, ni tum anak tak nengi tum do, sekarang ni tum ke alidar tu nengi ada, ni pia komitmen ni papleng tikan ni, artikel 244A implement dengan tu hendak tutup, itu mah government lang tu, nengi ada, Rahul Gandhi ke nengi apotes dengan itu belum dah dulu dukung lo dah. Tante EPSL sia parti tum pulo BJP la pen Kongres atum ke bang seta hemprek ke hang hello pusialang le tumi pu la sila bang so puthak na le tumahin penrar phan pisilam thepi ponji Alang litum ga bumlo pusipu seta ladak hang ju jot pijuan po Delhi le rang nin tumage Rahul Gandhi ge tumali dar lo lage phat Delhi pe sikene gol ke pai lo na government send lo na sampai itu hemprek tante nale tuma parti pen jong si MP nang li yong si haidet pulo tante kecheng si nang li kopi si rata farman claim pi je artikel 244 implement nanti lapan non hotar kisu tax kisu lapan review nanti lapan rong rup itu atau banta prang job card KPS non urut doi pulote bangpan sigilo laputi baidu kan bangpan sigilo job card bilo ke kita kai kan pen kontraktor sumara tu kata bene lakyat to la ko ita mo akama mo kata ikot ceng kunan po na inyo da kan piya tam te dom akuti yang se kabe tu ma beda haya bangga langpon po la pen rong do ke sin di awal saya kopi mah realis skim punoy au kene lokar punoy pen lem salong sang apran ga 35 PG nudut kilo nona bang len powe saya ke gore bang ga len po sang long lo pu ke pu cipuan long ga len pi sang me no menit lo lang chodar ko he chodar elektrik adona disu gas adona disu lahata Kongres man lo plete komen. Nanti soal Indian lang pi BJP fan korem itu kemakan Indian Alliance kaso kita tapor sa machingwal. Nanti nang election apor abdel sos kita so tap. Do do. Ala politically ya announcement politically ya step ke deng ba. Kaya pene apote. Itu kan do por ke. Ana long tinda parti pulote long tinda de kita. Anda mata itu malong gaji teknologi medal. Sekolah apa kan si pebel dum itu belum
Nama PLCC latung bangka itil ke bang Pobon bang Komban tu lagi. Amat Kongres pada lain kita kali latung ke AJP pe. Loren Juti parti pe saya lain kita. Agak Loren Juti tu parti lo itu belum kita betul ni. Dalam tu mana direct tu belum kali. AJP Assam Jatiyota Badi Parti. Kalau tu belum kecil tu betul. Tante BJP tum mate ke hai kuliram rong hang ning je pon lo alang le tum BJP asorkar tum non karbiang long long ke che ke be aso aphan voter list kang than je phan chi sik pon bom lo pusiku sinale tum hin pen ku puson lo Puan ni kan pilih klub presiden. Non election nak lew sini yang lagi mana. Political motivated lah bagaimana tu kan tidak main. Pihak tu misi tu milik si power kilo. Laptop mana ada lu, laptop ni je mah. Mana ni kan cap sosial council long gitu. Mana soal laptop ni je mah. Non election nangi yang nangi pertama tu lo election apa. Apa nanti bijuan lah. Supreme Court atau berarti kepitu thabi ni lah. Asyik lah juga political dalam soal. Tante nale tum hin pen bangke lapuson ke chi sik pon duma Jisik pon itu mangala aina lo itu Supreme Court lo itu la sorte besi lo kapatile na tu tak lama ni ain ke itu berarti pengen naik de ain ke itu kan tak do isia nyai ke dan pilih mata Tante non kedam tanga por hot kheronia long PJR lam thei puthak pinangan areng hugi sotum ta dolo sitame eviction po pusi areng isu ko ya areng isu ko lo eviction po pusi pulo tame non ante eviction sida eviction sida lo ya areng isu ko isu ko ade lahir berat kan son chung thui nang ni ni ku dam dia bang ke chung thui nang ni klaim dia mak ke klaim non tu malong council la full majority tu bang pri mela da BJP MP nu eta BJP bela nang tu mandate bang ke complete mandate nang tu long dolo nang tu gara panti chung thui la na mandate eta bang ke no da Tante la bangso dim lo nale tuma hin pengi pudun ji bangke eviction vek nang putong pui ma mate eviction sida ta choklo pusi puji Supreme Court pe bang ke pula sorting tu ate ain ke kadu bo ta siba Kongres masih prek wong lo BJP kan kaprek EPS kan kaprek buat kaprek parti bilang SDC tu kan kaprek bukan kali lo ain pula de ain Supreme Court pe magi pu ampen la pembidan pe magi pu la sorting pola sinon rara phanang lihin pen pini thebak ning ji masa oke mi ani kiman lo na kadu bo rat gitu lo na non kadu bo ta hang yo lo bene duk do ma wa begitu hakimi tuwa kusen sidinya pon hakimi dan kongres tu non type bene point keduk kelak tu rong grup so de pacin tu de mana so skim ke den pon lo so high dia tu nanti implement pun rada tu kan abar sai hakimi tak lo pon kasi kalau gue kalau dia mengurat pensiun sarana dan cerah itu pengen hai guna pon so kan hakimi ke dia pon chorol